Hadian ka jingla don bor gi khot ka hinyo trap achik National Movement New Shillong Circle daga ba berngam berset ya ki barjala ki bawan kai pilgrim shanar tiang ki badai na Kamakhya na kalyang jong try ka Miracle Spring Guest House uba Alex Kharkongor ula penram jor ji ka jingla don bor jong gi khot ka HNM daga ba kno ba ka bu jingma na ka benta ki bawan jong kai perthai haba pensyah lor ka khubor ka bala paw kilat pathai khubor ba bekrat ka HNM ya lais pa ngot ki barjala na kalyang utrai jong ka guest house ulang Pakam syamla day sa tiyan lais pa ngot, henday kiday tang shispa san pungut. Kibalawan kay pilgrim siya nartiyang, bar kibakwa ru ban jungo kay pertay, hapo ka jalamig laya. Halor ka jinggan no, dagi dukot ka HNM, baki day kibriyo ki bamdan ya ki kot kisla, uba Alex uba day utray jong ka guest house ulaong. Kat kum ka jing penyat, hapo ki guest house, lada kim biang ki kot kisla, kinom yo rung hiru, hapo. Henday namar baki kot kisla ki biang, bat baki day ru kinong India, kiyo bansa ha ka guest house. Guest kiwan kumba, nice thing men step ka nai tarik te ki dei bala ramba bala new sons name ki senior citizen mainly te kum sons thing ingila de pen check in ki te kum nai khandai thing ki wan na ka HNM group ki wan kili ba beli fipdiang kum ki brio naba aba ka guest house ka lodge ka ditang naman ki nongpang ki Bandon Hasilong ki Bandon around Meghalaya te hadin ka tupat ki sedang menarasi ki guest yungi ki wat daw ki kili ki khodi ki drivers jong ki bus jong ki tourists ki kili they started to get violent, not violent, but then they started to get aggressive. Yeah, they have to perform, but somehow the situation ki lala immediate somehow between the police and the like his past somehow the ki one na Kamakhya temple na Guwahati. Then ang tu pa ki plan ki one naman ka religious pilgrimage kan. Nang tu ki plan manage natin. Pada namar bagi kila kamlang ba kila kamno tekilan tekila su design no kun sa swasilong yang kun sa swasilong tekide tang kimde ki barjana kide ki tourist kitu ki shispa sampung mo kimde kim tekila ispa ki dot media tekide shispa sampung mo ki bawan chami namtaka pilgrimage mo tekimi na po Kamakhya kimi na Kamakhya, kiwan ang te Kamakhya, village po nartiang. Kajing tubujo ki village pilgrim po nartiang, but kumcuri bikin jengok station ni. Te apa kiwan sini pan nama kidi babun bala ham temen karta bala jan baru ahi untuk pesan seneng. Tiki kwa bagian sung kaca mo, tiki awan hani po kan di guest house. Te apa buan sini pan kumta sa sipang arpang tu arang ki por khandai biji khandai tam kum to ki wan na po ka HNM ki ong ba baleng pidiang ki mo ba ki barjala but kat kum ka ji kran jongali bat HNM dai president ni ki ong na ba kim dar sla te menno kila Indonesia kila da verify ba kim dar sla marngi te na kalyang ko guest house ladangim mo ladagi ginono ki tourist lana ginono ki bawan rumah po guest house bangin ai ki room joki laki maki kimpat produce ka dokumen joki maki kinam yo ahi ka kamera mo te berfai ki dokumen skilang verify bagi ki Indian citizen bagi ki tourist kat kam ka nakaliang ki pulit ki bagi la kali bahana kiru kitip kila penisyairi bagi ki tourist nakaliang ka polis mo te kata berfai kila abiang te balik pan nakaliang ka HNM pan wa maki kilong aggressive ya ki dari mana menurut te kalong kay belum ke information ke bagi yo maki kalong ke bam mo ke kata balong bam ke bam dei sisa kan pat nakalian ki threaten kum tu ki pen kamar tu kalong kay ba habaki harasi ki gas entai kalong kay sosikan namar ki bobuan ki temen kimla ban defend dia kimla hi ban pensyah lor ki ru khamtam habaki wan chbatla bat haju por hi ki bobuan hang tu kasngile kila sim kaburu kan atau sibun bagi siyang kabun nakaliang jong ki HNM
Dia ki sedang menang very aggressive dan hi ki bawan tang step ngap tu bawan tang step ngap tu kila penpau hi ba mi ra gin thang kita apa on recorded kan video yang mi gin thang long kita ke long ke ba sosi no play maki klem dar kana ka daw kana rem kinwan ban pen jenjar ki gas pen jenjar ni mo ba haju por kin ong ba maki kin misha ban rong ni gas lai tang la tadi bagi dong pang tai kamlong kamle kata mo kata ke ba kim dan hoki maki nak liang ki bagi keren kum tai ke te kita ki ba habade ba kin ki gas mo ba di gas betuan atas ni insya atas ni lagi gas su ni tang po gas house ni kade haki wir gas house marjan ha ba kadu ni tan ni syapo baru na bable nam tak safety reasons ni tan ki baru ane ke gas house nang ba ngila ban telekam ni ki man sabar te ho ba ki kat ko mikran ba H&M mun ba kafon ki ong ba ki yawan chani ndrei bali makin nak lihat ki kimpet pelit lada ke kata ki beri batla ki ba wan as laborers ndai bali kimpet pelit lada ki wan as laborers tu lese lada ki dan license mo kamshong kamde haki kamde hangi ban verify kita nak ban pe kita deh kita ban pe kita te nak liang jungi ngile tak ke bentar ba de win le be sauce banyak kali yang cuki pan bakin wan ban demand ki papers ki kemlan nong tan mangingi tre based on confidentiality mo ki gas ngimla ban produce kata haba kadu maki kintanan kamlong kata te nak kali yang hoal seh nak kali yang kulit kila don kila pej hai kata kila kami ban lagi ying sniu baro te kemkini ki kelong ki khana ham saya ba lembaga H&M kala spread po ka spread tai bagi background kita ki lai spangun dia kata kamde dan kali yang ngiru kambe ini nuru kat kum pen tai nak kali yang ngiru di kambe maki kiwan nak jong ka benta kiwan la de permi kimi dia kum ta ki kan kelong kini ka chung dia jong ki H&M hatra step kelong ki belong haras dia ta yang ki hotel owners ka basani than kan kat hi kelong harassment khamtam ki gas khamtam ruhi bade gas bela deki elderly people mo old age people bat kajing le juki kalong bi anya ba kenchu demand to klam ka no rem bat kenchu haras to klam no rem bat kajing threat juki namar nongsim kabu babun mo nongsim kabu babun te kene ki jing le pokok kalong ka penbu kajing ba khamtam di todes khamtam ruhi yaki mo itu ki bawan chania bat ruhi ki babun ki brio yang ni khamtam ruhi himlang tem te ngapun tem tur sya ya ka ing chile jong ka H&M khamtam ka circle chania namar kat kum ka jing tran ki omaki ki la kan tip support central body oh te let's say what ka central body na kaliang central body ru tip kum no ki advice maki kam tip ndrai ka jing ban jong ka unit na chania ban wan le kum ni te ngapun tem tur pe ban na kaliang ki mo gaya iga bakile maki kalong ke ba kabam shonong rem kabam tan kanon ka jing kitlem mo ka jing tiblem kamtam haba long kita gi te la dadan ki ba ngi stru bagi sebai gi te ngiru ni tip hi ni la hain tip chulet kemudian kamera bekas kanon nak sing halangan wan siapa semakin ni le cika ni kamera sing halang haba pun gini ki bentar te ka wiri ngakwa bentar tu kanon ka media haba ki pemi ka news ki de benda verify shy ki source wah verify shy information ke iyo kita kulit kawai nak sos ini kita try hotel tu kawai nak sos pilan yo abang pi report kan news story habdong objective kan both sides of the story dia ba mentang vision by H&M nampak nakalian juga along ke ba one sided story dia follow ba ke text kam tambah di reporting dia bantu long snap shiliang ya kawai kaliang pat badai jing siapa ni la tab mo kata te community long ni sugar part community houses ke ba ni khamtam ya kene ka story ke bala jam kene pa bile ban verify sha watching tip sha kan man like no ke jing put nam khamtam ke jing put nam ya kan nur ini berka jing penki ben ya nur ini mo te community
kalau kayak request kamu tahu ke media mungkin kamu belum kamu usia apa dia begini tentang nama lagi nama bikin sosial